Aikari aya a Kirima maumururukite barabara-ini makuite ibandiko makionania kwaga kuiganira na aria makoretwo makimahamurithia kuma miciini kwao magitariria maturite guku kuma miaka ya tene. Nilisikia hii shamba hadi 400 ilikatwa ikakuwa yetu community. Hakuna serikali inaingia hapa anajua ni ya community hadi 400. Kutoka Moi, kutoka hata Kenyatta. Yes. Paka Moi. Paka hiyo wengine wote ni ya community. Mugunda ni witu na community wa gwakwo thukuru na thibitari. Na riu ni kai 13 wothe. Riu ndirakimenya uria guguthii. Gicunji giki kia mugunda kia yadi 400 gitikoretwo kiri na taito kuona mathikuo taya mahetwo hindi ya wathani wa Moi na ica ikuhi aria makoretwo makimaruturura guku mari na taito iria aikari aya maugite ni ya maigirira. Gavana wetu ajaambiwa, gavana tunakuja kwako, amuka ututetee, kwa sababu tunajua hizi title D si ya ukweli, ndio hizi nani ya uongo. Matapeli wametoa ndio wapate kutapeli watoto wetu. Marenda thirikari kuingirira makiuga ino ni njama iriho ya kuigwatira mugunda wa irima cia Ng'ong'o. Internal security achunguzie uhoro uyu tondu uhoro uyu kinya DCI ni Moi na twathi kuria maratwenderia guoya magaikia kinya amwe group yakwa aria ngongitongoria thiini kuma hau magacoka magatwira hatire mugunda wi kuu migunda yetwo ni anene aria me thirikari-ini ni twenda anene acio me thirikari-ini meyumirie muthenya riu aria rite matie kwariria maobici-ini moke mature migunda ino mamioyete na njira iriku search ni twikite maita makiria ma 10 na hakorwo hatire search ira taito-ini icio ni andu maratara marero marute bia no andu acio mararutithia bia ni kuria mararia bia cia. Kwa nini inagawiwa watu wachache, wengine wanafungiwa nje, na wale wanagawiwa wanaitishwa 1300 kila mtu ndio apewe hiyo title fake? So sisi tumekataa na tunaomba president aingilie kati akuja atusaidie. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie.